Tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Health Soul and Body. Uyu munsi twifuje kuganirira hamwe indwara z'ubuhumekero. Indwara z'ubuhumekero ni nyinshi, ariko zose zirabangama kuko guhumeka ni igikorwa cy'ingirakamaro ku mubiri w'umuntu. Mu ndwara z'ubuhumekero twavugamo nk'amagripe, amasinezite, amabronchite n'izindi. Twifuje kuzivugira hamwe kuko imiti yazo ikunze gusa, uri kwivura imwe aba ari kwivura n'iyindi. Reka dutange nk'urugero kuri sinezite. Sinezite ni indwara ubundi bavuga yuko iba ari ukwangirika k'utugingo twitwa sinisi cyangwa se kubyimbagirana kwatwo, bakaba ariyo mpamvu babyita sinezite. Utwo tugingo twitwa sinisi ngo ubusanzwe umuntu agira 8 ariko turi mu maperi 4. Peri ni tubiri. Ubusanzwe rero tuba turimo umwuka, ariko iyo twarwaye hazamo amatembabuzi bigatuma mikrobe zihidagadurira, hanyuma bigatera uburwayi. Mu gitabo cyitwa Healthy Juices bagaragaje umuti wa sinezite w'umwihariko ugizwe n'ibintu bikurikira: inanasi, radi, igitunguru gitukura hamwe n'ubuki. Bavuze yuko umutobe w'ibi bintu bawita mucus clearing cyangwa se ukuraho ibimyira, ngo ufite ubushobozi bwo gucagagura ibimyira biri muri sinisi, hanyuma bigatuma sinezite zikira. Radi n'igitunguru babyise ngo ni powerful mucolytics. Inanasi bayita ko ikora nka anti-inflammatory cyangwa se irwanya inflammation y'umubiri, bigatuma sinezite zikira. Uburyo rero bwo gukoreshwamo ni ugufata ibisate 2 by'inanasi bipima hagati amagarama 166 buri kimwe, radi 4 amagarama 4.5 buri imwe, na 1/2 cy'igitunguru hamwe n'ikiyiko cy'ubuki. Kubikoresha ni ugukoramo umutobe. Ibyo byose ni ukubikoramo umutobe ukoresheje igikoresho kigushobokeye, warangiza ukaza kunywaho 1/2 cy'ikirahure 2 ku munsi cyangwa 3 ku munsi bitewe nuko waba urembye. Mu gitabo Healthy Juices nk'uko nabibabwiye, bavuga yuko uyu muti udavura sinezite gusa, ahubwo ufasha na otitis, bronchite n'ayandi ma respiratory infections cyangwa se izindi ndwara zo mu buhumekero. Nk'uko twatangiye tubivuga, zijya zihuza imiti. Ntago ari ibi gusa rero bifasha kuri sinezite. Turababwira n'izindi regime ebyiri zifasha izi ndwara z'ubuhumekero muri rusange. Regime ya mbere igizwe n'inusu y'umwumbati w'umuribwa, karoti 4, beterave 2 zitukura, radi 8 n'igitunguru. Igitunguru gikunda kugarukamo kuko no mu gitabo cyitwa La Santé par les Aliments mu biribwa bivura, bavuzemo ko igitunguru ari ikiribwa cya appareil respiratoire cyangwa se cy'indwara cy'ubuhumekero, cy'imyanya y'ubuhumekero, gikunze kugarukamo rero. Ibi tubabwiye, umwumbati, karote 4, beterave 2, radi 8 ndetse n'igitunguru, ubikatagurira hamwe ukongeramo ibiyiko 4 by'umutobe w'indimu. Ni ugukora salade yabyo ugashyiramo n'indimu, warangiza ukabikoresha. Abadashoboye umwumbati na beterave bibisi bashobora kubiteka bakaza kubivanga mu bindi. Ikindi cyo kwitabwaho ni uko ibi ngibi ari igaburo ry'abantu 4. Ubwo uri umwe wenyine wagabanya 4 kugira ngo ubone
igaburo ryawe. Noneho iyi ndyo rero, iyi ndyo irakungahaye ku myunyungugu no ku mavitamine, irubaka kandi igakingira, ishyira ururenda aho rwavuye bitewe no gukorora. Nk'uko twababwiye ni umuti w'indwara z'ubuhumekero, ubwo n'inkorora irimo. Ifite akamaro gahebuje ku rwungano rw'ubuhumekero, ivura abarwaye sinezite, pharyngitis, bronchite na asthma bronchiale. Urumva ko ibi biryo bivura, ndabyita ibiryo kuko ari ibiryo koko, bivura indwara y'ubuhumekero. Regime ya kabiri, nk'uko nababwiye ko ari regime ebyiri, regime ya kabiri ni ugufata garama 400 z'amashu mabisi, ugafata ibitunguru by'umutuku 4 bitoya, ugafata pome 1, ugafata ibiyiko 4 by'amavuta ya elayo, ugafata umutobe w'indimu 1, ugafata na ka gikukuru gakeya, ukabivangira hamwe, ukabibirandura kugeza ubwo uburyohe bwabyo bwivanga. Iyi salade ukayikoresha. Ibi nabyo kubwo kugira ibivumbikisho bifite amavuta n'umunyu, bikaba bikungahaye ku mavitamine n'imyunyungugu, bifasha cyane mu rwungano rw'ubuhumekero. Nk'uko mubyibuka twashyizemo amavuta ya elayo, twashyizemo n'agakukuri. Ibi byoroshya kandi bigahugutisha ibikororwa, wakorora bikavamo. Kandi antibiyotike ziri muri onyo cyangwa se mu gitunguru cy'umutuku zikiza inguma kandi zikica imbuto z'indwara. Reka dusoze tubibutsa undi muti w'inkorora nk'uko turi kureba imiti y'urwungano rw'ubuhumekero. Hari undi muti w'inkorora twigeze kuvugaho kera ugizwe na date. Date ni imbuto zitwa date n'amata y'ibimera. Ushobora gukoresha ya soya cyangwa ya kokonati cyangwa ya almond, ayo ushobora kubona. Date mu gitabo cyitwa La Santé par les Aliments bavuze yuko icubya inkorora. Rero ni uguteka date 3 mu kirahure cy'amata y'ibimera, warangiza ukayungurura ukanywa. Uwo nawo ni umuti w'inkorora. Rero turabashimiye. Ubuhumekero bwacu bukwiriye kurindwa. Niyo mpamvu tubashishikarije gukoresha iyi miti tubabwiye hano, kandi ni imiti ikaba n'ibyo kurya, nta ngaruka igira, nta ngaruka n'imwe yateza umubiri w'umuntu, ahubwo ni nk'ibyo kurya bisanzwe. Turabashimiye cyane, mugire amahoro y'Imana, nakagaruka.